Salibonani, thanda ulibingelela igama lenkosi uJesu. Siyabonga futhi amathuba enkosi esipha wona isikhathi zonke. Asiwasebenziseni kahle izinsuku zokugcina impilo ayiphe esandleni sethu. Sicimezeni sikhulekeni. Baba olungileyo wasezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda, siyabonga umsa wakho. Angabalathi inkosi sithungamele ngoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga cela ukulikhumbuza kumbe ukulitshela kumbe ngathi ukulikhumbuza ngoba ngizake ngilitshele ngicela ukulicela ukuthi ke ku screen sakho phansi la kule button lombhalo othi subscribe sacela uklikhe kuzalandela le bhera la uyithinte ukwenzela ukuthi indaba lezi zihambe zifinyelele abantu abaningi. Siyabonga, ngizalikhumbuza futhi le kucineni kulo subscribe lapha likujayela kwizinto lokho kwemchina asikwenzeni isicelo sona leso uNkulunkulu asenzele kahle. Uhambo lwethu luyaqhubeka lokuya eCanaan. Nxa ubala kuhle silandela sesiku 38 years, sibanga ku 38 years sokusele 2 years ngohambo lwaIsrael ukuthi bayengena eCanaan. So nanko okunye okuqhakathekileyo esicela sikubambe sihlala sikukhumbuzana empilweni njengabantu into lezi zimbili ziqhakathekile ubudlelwano bethu, ubudlelwano bakho labanye abantu. Indlela okhuluma ngayo ngabanye abantu bengekho, le ndlela okhuluma ngayo labantu bakhangele bantu benkosi uqhakathekile. Wonke umuntu ufuna ukuhlonitshwa, wonke umuntu ufuna ukuthandwa, wonke umuntu ufuna ukwaziwa ukuthi ungumuntu. So asiphileni kuhle labanye abantu, asiphatheni kuhle abanye abantu, kasihlonipheni abanye abantu, kasifundeni ukuzehlisa phakathi nxa siphakathi kwabanye abantu. Mpombu edokubili kukhonoko uPaul uyakhuluma ukuthi la nxa uphakathi kwabantu okwaziyo ukubana uphezulu kulabo bangaphansi kwakho, ufundile ukwedlula bona, unothile ukubedlula, ulezinto bona kabala zinto. uPaul uyakhuthaza, iBhayibheli liyakhuthaza ukuthi chaya sengazathi abantu bonke bangcono kulawo. Hey, qhakathekile khona ngoba siphileni kuhle labanye abantu sibe sesi-add ukuthi khona nxa uphakathi kwabanye abantu chaya sengazathi wonke umuntu ungcono kulawe. Then nxa usuwedwa endlini yakho, suwedwa ebathroom, suwedwa ebedroom, ubusukhukhumala, ukuziphakamisa ukukhukhumala kwenze nxa uwedwa. Kodwa nxa uphakathi kwabanye abantu chaya sengazathi bonke abantu bangcono kulawo. Cha sengazathi umfana wenkomo ungcono kulawo. Cha sengazathi usisi osebenza ungcono kulawo. Abangani bakho wenza kanti bangcono kulawe ubusukhukhumala uwedwa. Okwesibili ukuthi isihlobo esithandekayo singabantwana benkosi, singabantu benkosi uJesu wasifela. Kumele simkhonze, asilungiseni ubudlelwano bethu loNkulunkulu, igama lenkosi bese lidunyiswa. Siyabonga. Namhlanje isihlobo sethu sithi sona Dlulisa izihlobo zakho, dlulisa izihlobo zakho, zicela ukudlula zedlulise, ungablocki indlela. Sisukela ku chapter 20 oka Numbers sibonile uMoses besenza into zabo laphana. uMoses bathungamela uIsrayeli endleleni baphakamisa igama lenkosi elo Aaron. Kule chapter kulento ezimbili eziqhakathekileyo ngicela sizikhangele sizinanzelele. Nxa sikhuluma ngohambo lukaIsrayeli esuke eEgypt esiya eCanaan, sikhumbule ukuthi sikhuluma ngathi lapha njengabantu, njengamaKristu, ngohambo lwethu emhlabeni kuze kuyekhala icilongo uJesu esesizwe kwesibili. Khonokho kwabehlelayo kuyasehlela, ukucomplaina ababekwenza siyakwenza ukusa kwamalanga. Ukulwa kubanga izikhundla sike sakhuluma ngakho, siphila phakathi kwakho siyakwenza ukusa kwamalanga. Ama-challenges abahlangana lawo izolo, sihlangana lawo insuku zonke. Kuba lokuswela, kuba lama-giants esiwabona abantwana baka-Anak, kuba lento ezehlukeneyo. Kodwa isicelo yikuba nasihlobo esithandekayo singakhohlwa umthungameli wethu nguJehova. Nxa sekunzima, khangela phezulu, iyezi liyathungamela uJehova usohlangothini lwethu izikhathi zonke. Lithi lona iBhayibheli asambeni. Nxa
sebefikile uthi Moses sent messengers from Kadesh to the king of Edom. Nxa befika eborder yelizwe lama Edomites, uMoses uyathumela abantu abathenjiweyo lokho into mbonana sike sikukhulume lokho ukuthi ke wena lapho hlala khona emakhaya khona ngale le dorobheni khona besikhona kumbe lemuli yangakini kambe uthembakele yini ukuthi ungathunywa uhambise imessage nje ukuba injalo. Kulabanye abantu abalokuthi lanxa bethunyiwe bafika batshintsha okukhulunyweyo. Ngiyakhumbula sisakhula wawuthunywa engcenye uthunywe ugogaza thethise kuthiwa uyecela impuphu kulomakhelwane uyabeboleka impuphu kodwa engakayilethi kodwa kukhulunywa amanye amabala wawungawafikise nje ukube njalo wawufika walungisa uphinga ukukhulu umuntu awukho ukuthi enze ubuza impuphu liyana lo maphendula lathi gogo kuyahlanya kathi ubona awufiki ngalo ukuthi gogo kuyahlanya uyaphoma ukuthi hayi utheka kabi layo. Ngumbehluko ke la nxa sithunywa ngumlimi asi-edithi lutho kumele kuhambe kunjalo ukwenzela ukuthi abalaywayo lwabaxwayiswayo bezwe imessage ngendlela okumele iyefika ngayo. So kuhambo lwethu lesiKristu imessage esilayo enye yokuthi sithobe sithandikayo kasibhekeni phambili singabi le ndaba lezinto ezenzakala eceleni lama challenges kasimethembeni umthungameli uzasifikisa lapho kumele siye khona. Then wena lami nxa sesithunywe lapha emhlabeni singaxabanisa abantu. Ungaxabanisa uma kuthuma la lapho thunywe khona khuluma kuhle kube lokuthula kulabo abantu bobabili. Nangu Moses uyabathuma la uthi lina hambani liye enkosini yeEdom lifike lithi lina lalelani isicelo lesi lalende inkulumo leyi khohle ningakhohli isihlobo sethu dlulisa izihlobo zakho zidlulise. This is what your brother Israel is saying. You know about all our hardships that have come upon us. Our ancestors went down to Egypt and lived there for many years. The Egyptians ill-treated us and our ancestors. But when we cried out to the Lord, he heard our cry and sent an angel and brought us out of Egypt. Uthi yena hambani liyekhuluma licele lithi lona uyakwazi okusehleleyo njengezihlobo uEdom ama-Edomites yisizukulwane sika-Isu. Unina ka-Isu nguye unina kaJacob babengamaphahla uIsu loJacob. Esiswini kwaba lokuhluphana abantwana bengakazalwa unina uRebecca wakhuleka ebuzisisa ukuthi kuyini uhlupho lukhona. Bible lami lithi lona uNkulunkulu wamchasisela kuGenesis wathi yena uchapter 25 iverse 19 esiswini sakho kulezizwe ezimbili, two nations, kulezizwe ezimbili esiswini sakho. So esiswini sikaRebecca kwakulesizwe sama-Edomites abayisizukulwane sika-Isu, kube lesizwe sako-Israyeli abayisizukulwane sikaJacob owatshintshwa ibizo esebindana lengilosi esixukwini yathi ibizo lakho ngubani, wathi nginguJacob, wathi sekuphelile ukuba nguJacob usungu-Israyeli. So uIsrayeli uthi yena nxa esevela e-Egypt sekumele aye eCanaan ngale kwelizwe lama-Edomites kwakule Canaan. So basebebuya bafika bamebhoda badindisa ama-passport abo laba babethunyiwe le message eclear.
into engiyibonayo lapha sibani ukuzehlisa. uMoses uyakwazi ukuthi sithunyelwa uNkulunkulu akulasizwe esingamaphambi kwethu nxa sihamba noNkulunkulu wethu, but kabafiki babulldoze bayacela. Number 2, ikwazi izihlobo zabo. Uthi yena singabantu banye, uyazazi nxa usukhohliwe khumbula lokho. Asike sibuyele emuva ngalabo abafana bese sengabafana uJacob lo Esau. Istory siyasazi, kwagcina kuthengiselwana ukuzibulo, kwagcina ngani kuyafuna ukubulawana, wagcine baleka uJacob wahlala komalume uLabani, bagcina behlangana. uJacob esesukile koLabani esebuya ngakibo, bahlangana bahagana baxolisana ngabantu abake baphambanisana, bake badla wani mganu bevutshelwe ngochago nxa becheba so kugeleze lapha bengagezanga izandla kwacaca besidla amathomunye. Bake baqamulelana izwitsi, bake babhabhulana, bake bachaya inyoni bobabili, belusa bobabili, baxabana empilweni ekukhuleni, baxabana. Ngizama ukuletha into sihlobo esithandikayo, wena nabafowenu, wena lesihlobo zakho labaza wakho, like laba lesikhathi esimnandi, like laba labambana laba into one. Wena lo mza wakho omakhelwane bacabanga ukuthi ngumuntu lo dade wabo, ngumuntu lo mfowabo. Yandlela akade lithandana ngayo, you used to share almost everything. Belinyeya ndawonye, beliganga ndawonye, likhavelana. But ekukhuleni laphambanisana. Ngicela kungaphelele kuphambanisaneni kuphela. Kasilungiseni njengoJacob lo Esau malidungisa igama lenkosi. Lungisa, lungisa, lungisa. Singazitshaya isifuba sithi yena kancenga umuntu. Asilungiseni. Lawo madoda agcina elungisa yalunga indaba. Ongabala iBhayibheli lithi lona nxa sebebulungile babuya bazohlala ndawonye, sabehlezi ndawonye. Ngenxa yobunengi bemfuyo yabo kuthiwa uEsau wasesuka labantu bakhe. Then ngithe ngibala uNkulunkulu wabanika indawo yona le ababehlezi kiyo kuthiwa SEIR, angikwazi ukuthi wena kuspela njani. Ungayibala kuhle iBhayibheli kuchapter 2 kaDeuteronomy from verse 1. uNkulunkulu uthi yena nxa lifika khona phana likhuluma lama-Edomites, lingalwi labo ngoba indawo engayinika uEsau lesizukulwane sakhe malidungisa igama lenkosi. Kulabanye abantu ababangisa abantu ilifa abaliphiwe nguJehova. Thengibala mana ngihle ngeqembijana, ungacheka futhi khona phana ku chapter 2 uNkulunkulu uthi yena lingadlula lithi lihambe lizahlangana lithola ama-Moabites, lawo lingawathinti, lingaxabani lawo ngoba ngibaphile indawo abahlala kiyo ngoba bayisizukulwane sikaLoti. Khonapho beyisizukulwane sikaLoti babezwele nguLoti labantu abakhe umlimo lomusa. Kuyima yahle ithaya vela mbaniki labana bafuni indlela abazalwa ngayo, le ndlela abayibobona ukuze babe khona lapha kwaganga. But umlimo uthi yena bayisizukulwane sikaLoti, uLoti ongumntaka Abrahama, umntaka mfowabo kaAbraham, ligazi linye lani, ungahambi usilwa lezihlobo zakho. Mana mphindi uEsau lo Jacob kabachiyelana ngibele, basheya ibele. Ayizwani bekhuluma ukuthi hey lo ngumna wami ngamchiyela ibele, angani walichiya yena kodwa wazi wafakela ibilebile sala ukuchiya ibele. Laba kwafaka ibilebile ngapha, kwafaka ibilebile ngapha, bayekela ukumunya kanye kanye. So umlimo uthi yena ungafika ngale ungalwi labo, ucele ukudlula ngoba ilizwe ilendi abalayo ngazibe nhlenjani, mina uNkulunkulu yime ngabaphayo. Singahambi sithathela abantu ilifa labo ngoba baliphiwa nguJehova.
ungasebenzisa ubudala ukuthathela ilifa abantwana ngoba baliphiwa nguJehova. Number 2, nazi esinye izihlobo enxa ngokukhuluma kwethu singathi zikhathana mbijana. uLot wayezalwa ngumfowabo kaAbraham. So laba bantwana nxa bebona ama-Edomites izihlobo zabo. Umlimi uthi lingakhohlwa lilezihlobo lina, ungafika usubachaya uthe yikuthi abazalwa khatshana kweyindlu baba omdala lo baba omdala wakhona simbonanga, sezothiwa bathi befika lapha ukhulu wahlala ngale bafa, ukhulu wasebuya ngapha. Actually bona vele abakho kuleli vangeli lethu, thina ukhulu nguye owambulelwayo. So laba babe ngabantu bezithombe, so akulandaba labo. Umlimi kasebenzi njalo, akula ukuthi isihlobo sakho sikhonza ngaphi, sikhonza kuyiphi church. Ungasilahli isihlobo sakho, isihlobo sakho. Ngosolakala wenhlahla kulabanye abantu ababa ngenxa ukuthi bangamaKristu, ngenxa ukuthi sebamukela ivangeli, bagcina besiba cruel ezihlobeni ezingakhonziyo, bagcina besiba lo moya omubi ezihlobeni ezingakhonziyo lapha abakhonza khona. Asibahlonipheni, kasibathandeni izihlobo zethu lanxa bengangeni lathi, izihlobo zethu lanxa bebhema ishambroku liCrescent, izihlobo zethu. Umlimi uthi ungaxabani la, ungabathatheli ilifa labo. Asambeni now we are at Kadesh, a town on the edge of your territory. Please let us pass through your country. We will not go through your fields or vineyard or drink your water. Sicela ukudlula kuphela, siyahamba ngomasiye phambili, siyabuya ngomasiye phambili. Singajoin falsehood, sishaye straight, siyefika endaweni yethu esiphiwe ngumlimi. Okwethu kuphela ukuthi izihlobo zethu vele asoze sihlale singene lezindlini sikwejise, siyadlula sibingelelana endleleni, lizihlobo zethu sizihlobo zethu. Sicela ukudlula kuphela. Nxa becelile iBhayibheli lithi ngokuthula, nxa bechasisa lapho bhala nxa isithi kasoze silatha amanzi zenu, kasoze sithenge, kasoze sithathe izinto zenu, obhalayo uthi kuveza sobala ukuthi indlela yonke enkangala uNkulunkulu wayebaprovide, babengacakanga, babengela khwashi ngokulo Jehova lomusa obathungamela. Babengafuni into yomuntu, babengafuni ukuthatha ngodli izinto sezihlobo zabo, babefuna ukudlula bayebekhona ekhaya ezulwini. Ngicela ukukhuluma lathi, ngicela ukuva indlela kancane, singakhohlwa sisendleleni yokuya ekhaya. Lapho hlala khona emhlabeni esikiwo okwakhathesi, indlela ngazube lendlu enhle njani, indlela singakhempi, singahlali, sinabe sihlaliseke. Make sure ukuthi every day uthatha istep esifaneleyo, uqonda uhamba ngehighway yokuya ekhaya. Swalakala kwenhlanhla abantu abaningi sesikhempile, kodwa kumele siye ekhaya. Singakhempi, kumele siye ekhaya. Ngabe celile benjalo befuna ukudlula kuphela. Uverse 18 uthi no, but Edom answered, you may not pass through here. If you try, we will march and attack you with the sword. Sicela ukudlula. Ngabe belela impendulo babephenduka abantu labana bezotshela uMoses lebandla ukuthi hayi sesivela kobhudi ngale. Hayi ubhudi uthezi akudlulwa. Thevele khona ukusibona sichaya igate, sicela sichaya igate, uyahlabuye lezinja lemkhonto asichaya. Bible lami lithi lona uMoses waphinda futhi wathi hayi buyela nini liyecela khathesi lifike libatshela ukuthi thona sicela ukudlula, and if our livestock could drink any of your water, we will pay. We will only pass through on foot, nothing else. Again they answered, you may not pass. Then Edom came out against them and
a large and powerful army, with a large and powerful army. Bangaki izihlobo zethu, zingaki izihlobo zethu wena omi between bona le success yabo, between bona le ntokozo yabo. Wena nguwe osuyijula wolo kumele bangadlula kuwe, hayi kana bahlali bangadlula kuwe. Mana mphambi kwezenzo kunezihlobo ezinye kumele ngazi ngafikela kuwe kuba lento elulo eyenzakalayo. Wena uyakwanisa ukuzincedisa zithole lokho, zithole lokhiyana, zingene emsebenzini, but wena uyala ukubadlulisa. Ungakhohlwa ukuthi bona abantu uyise lo yihlo bakhula ndawonye. But wena ngenxa ukuthi ku-advantage side uyala ukudlulisa izihlobo zakho ukuze ziyefika eKhenani yabo. Wena umlimo ukuphila lapho khona ulokuthula, uyathokoza. Laba bantu abafika endlini yakho guys kusebezohlala bacela ukudlula kuphela, bazofikela, bafuna ukugeza inyawo bedlule ngobelaba ilizwe abaliphiwe lingale kwelakho. Asiyekeleni ukuba lo moyo omubi, kasidluliseni izihlobo zethu zingaphumelela kube intokozo, zingaphumelela celebrate laba igama lenkosi lidunyiswe. Bala ngabalanga kuphela baze baphuma le army bafika bamalapha babethusela ukuthi baba attacker. Bangake sesibavalele igedi, bangake siba attackayo beyizihlobo zethu. Asibadluliseni izihlobo zethu. Enye indlela yokumdlulisa ikumnika imali yebhasi, enye indlela yokubadlulisa ikumbhadalela ifees, enye indlela yokumdlulisa ukuthi hayi nansi phela ikhisimusi la ukumthengela izigqoko ezintsha abe lentokozo ngoba ufikile emzini wakho edlula esiyako wakhe. Asizidluliseni izihlobo zethu. Abanye basekhaya bayakwelusela kodwa wena ulamandla okubaqhatsha. Ngoqhathayo baqhatshe ubedlulise ebuyangeni labo ke bake badlisa inkwe esilolutho phakathi igama lenkosi lidunyiswe. Dlulisa izihlobo zakho. Baqine bechaya u10 bechibilika sebezonde chibilika bathi bathe bechibilika sebesiyala asibambeni lapha kulento ebuhlungu la. Baqonda ku Mount Ho near the border of Edom. The Lord said to Aaron and Moses, Aaron will be gathered to his people. Ngapha sekwehlula ukuthi bangene baba badlule beyalelwe izihlobo zabo babe sebechaya u10 sibani bachaya u10 babuye bathi sebebuya besithi so beqonde entabeni ho ilizwi bese sithi kuMoses lo Aaron zwana hambani yeqanza entabeni laphana. Moses ubusuthatha uAaron uthathe le first lemntanakhe uEliaza liqanse entabeni ngoba uAaron uzakufa. Lokhu kuvela ngapha emuva bechaya idwala ku chapter ngu20 khona phana ku verse ngu12 usiya phansi. Sebechaya idwala uNkulunkulu ayithe bakhulume lalo. uNkulunkulu wahlo abatshela ukuthi lo babili lana lisangena eKhenani. So ngase bephendukile bathi beqonde entabeni base beqonde entabeni lapho Aaron azaphelela khona. Kwaba kutshela uMoses kutshela uMoses umna wakhe kaloza kufa ukuthi hayi khathesi ayikona kusaza ayikona next week khathesi hamba lo bhuti wakho lo mntaka mnewento liye entabeni uyahla afika afe khona ngale engafa ubusugcoba umntanakhe abesethatha isikhundla sakhe. Kulenye into engibongayo ngalamadoda ngithe ngibala indlela yonke akulalanga lapha abasola khona, akulalanga lapha abakhala la khona umsebenzi kaMlimo, akulalanga lapha abenza bedonda umsebenzi kaMlimo. Lanxa uMoses esetshelwa ukuthi uAaron kasaqhubekele phambili ngohambo, lanxa uAaron esezwile ukuthi kasaqhubekele phambili ngohambo, babevele sebekwazi umlimo ebatshela ukuthi kuvele kabasangeni nxa sokufikiwe indawo lapho kufela khona uAaron.
kabarodi kabachingi bathi inkosi siyavuma haleluya intando yakho mayenziwe baqanse bebathathu afike afe uAaron engakafi uMoses akhiphe izigqoko zobupriest kuAaron agqokisa umntana kuEliyaza bemile bengu3 khona abese sifu Aaron hey esefile angazi ukuthi wagebhingcwaba ngubani kumbe yibo labo bongu3 bencedisana bamngcwaba uAaron chapter 10 verse 6 oka Deuteronomy ngathi ukuthi kwaba lo mngcwabo omkhulu uthi kwangcwatsha bona abangu3 sekufe 1 kwasala sekule 2 bangcwaba bengu2 iboys lo baba omncane baqeda behla babuya sebengu2 bafika uMoses wawo address ibandla hayi uAaron usefile bakhala bamzilela bakhala 30 days isihlobo esithandekayo umlimi uthembekile umlimi kahloniphi umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulobudlelwano namhla lomlimi kusaso ngaqamula intando kamlimi abesekhangela eceleni kwatholakala ipunishment yabo la nxa umlimi esibathethelele wezibuhlungu Moses bakhala ibandla lakhala bathu Aaron wayeselele walala ingcwaba lakhe laziwa nguMoses lo Eliyaza kuphela ngiyacabanga ukuthi kwakulapha emhlabeni sokufa umuntu omkhulu kangaka mayibabo laliyabhota ibhokisi lika Aaron liyedlula koRuben liyedlula eCity yako Ruben lidlule eCity yako Naphtali lidlule eCity yako Gad lidlule libhota ibhokisi lomuntu ofile phela abantu abakhulu bengafa kuyabhoda kumiwe kumatbatshazo kuthinti bathu umlimi wathi hayi lokho kakusebenzi akuqhakathekanga ukube kusidlaliswa imali kusenza into ezimakalisa umuntu esefile phela abantu bakhuluma kuhle ngomuntu ofile ngabe emhlabeni kulabo abantu esingabaziyo kodwa engafiyenzo seyihero usotshela ukuthi wenzani why singatshelwa esaphila uNkulunkulu wathe yami inceke akwenziwa njalo ingalala isilele iyamele ukhala kwecilongo impilo kayiqhubeke ukukhonza kakuqhubeke uhambo kaluqhubeke noma uAaron esefile ngizama ukuthi isihlobo esithandeka kulabanye sesifelwe izihlobo zethu kulabanye safelwa ngomkhethu abanye safelwa ngabazali abanye safelwa ngabantwana abanye safelwa ngabangani akade belusizo kakhulu empilweni nje general belusizo kakhulu empilweni yokukholwa engafa lo muntu qhubeka ngendlela qhubeka ngokukholwa yikho kumele kuqhakathekile ukuthi singeyame emuntwini kodwa akaseyamene esandleni esiqinileyo sika Kristu ozothi laba abantu kade belusizo la nxa sebelele bafa ukukholwa kwethu kungafi ukukholwa kwethu kungalali kule statement uMoses asitshela amadoda ayacela ngale ido uthi yena sehlela okhokho bethu bahamba bayahlala eEgypt sebehleze eEgypt ama-Egyptians asihlukuluza sakhala kuNkulunkulu abesebhala abesekhuluma lesi statement abesesithi then the Lord sent an angel ngathi uthi uNkulunkulu wasethuma mina ngase ngiyabakhulula uthi sesikhala sikhaliswa luhlupho lweEgypt uNkulunkulu wathuma ingilosi yakhe yazosikhulula ngelihlo lenyama uMoses wayeseyedwa but ayekwazi kubana la nxa umfowethu akade ngisiza kangaka la nxa umfowethu akade khala lami la nxa umfowethu akade celebrate lami ulondle luvulekile umfowethu engathi sengiweak wazobamba lesi sandla omunye wabamba lesi sandla isizwe iIsrael sanqoba la nxa ngasekho kule ngilosi ethungamelayo elamandla ukudlula umuntu kasimethembeni othembekileyo indlela iyona leyi kumele siyefika eKenani umlimi asenzele kuhle right asambe isibhedlela ya kulabanye abantu abakholwa uzobesana kulabantu abakholwa uMoses ngiyamsalutha abe esiyangcoba iMebras yakhe phezulu babuye lo mfana sebeyi2
kodwa aqhubeke ngendlela, aqhubeke ngokukholwa, abambelele, aqhubeke emethembile uJehova. Ngiyacela kulento eziningi esezidilile empilweni yakho, ubulendlu enhle siyathathwa, ubulezimota sezaphela, ukuba lempilo emnandi kade suphila impilo ephansi, ungalahli ukukholwa, qhubeka ngokukholwa. Banengi uAaron bethu, banengi uAaron empilweni asebefile badilika, kodwa kasiqhubekeni ngendlela, kasiqhubekeni ngokukholwa, kasiqhubekeni ngokumethembo othembekileyo. uJehova usohlangothini lwethu, kumele siyengena eKhenani. Abesifa then kule into engibongayo, hand over take over. Ngathi ukuthi wena thina sivela khatshana la, ibandla leli salithwala. Phela abantu bakuthanda ube besikhumbuza ukuthi phela ibandla leli lizobe khona apha, amabhentshi ayihlala endlini yami, isithebe sidlelwe endlini yami, sagebha ifoundation yazi yafika lapha, sikhipha amatshangaka, akwenza ukuthi phombe kungena nabafana. uAaron uthena nxa eyami indlela lela bilanga liphelela lapha, mfana qhubeka phambili ngohamba, hand over take over. Sakhuluma ngayo futhi kwelilanga phambili isenzo uMoses, but sesike sazibone zakhathesi i-hand over take over engekho right. Banhle ngikhulume ukuzaphitha futhi kwelilanga, sibona abantu bezoagana sophambi kwechechi besenza idrama, kodwa omunye sefihlile ibhuku lama-minutes. Kuyadingwe ukuthi le department liplana njani, omunye selifihlile. Yangezwa kwelinye ibandla omunye owaye ku-building wabe fihla iplan ye-church ngobe sekhitshiwe. Hand over take over. Indlela le asoyezikhundla yindlela yokukhonza uJehova. Kwawuli yethu asokukhethwa igoli kuyachaya intambo. Ngelinye ilanga kuthiwe ngobani laba, kuthiwe yibo laba, singene ekhaya. Limasize singalahli focus, noma izihlobo zethu ama-Edomites besala ukuthi sedlule, singalahli ithemba. Lanxa uAaron sebefile endleleni, singalahli ithemba. Asiqhubekeleni phambili, osithungamelayo uthembekile uza kuyasifikisa eKhenani. Lanxa mfowethu izihlobo sezakudela, lanxa sebafa abanye abazali, lanxa impilo ingahambi kuhle, lanxa ukuthula lentokozo mhlawumbe kungekho egumeni lakho, singalahli ithemba. Kasiqhubekeni ngendlela, sokuseduze eKhenani, sokuseduze eKhenani. Nxa siba seduze eKhenani, enxele endlela ngaba lukhuni, amadolo anganaphela amandla, qinisela kubaba ezweni laphakathi kwesiphithiphithi. uJesu lidwala, konke okunye kuzadlula. Kasibambeleleni, kasithembeni, kasiqhubekeni, kasitotobeni size siyefika ekhaya. Ungaphelele endleleni, ungalahli ithemba, ungabackslide. Indlela yona leyi uKristu nguyena lo, izulu seliseduze singene. uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asenzele kuhle, asibefika ekhaya. Ungakhohlwa kulo subscribe laphana, umklike lebhera uyichaye, umlima senzele kuhle, asicimezele sikhulekele. Baba olungileyo siyabonga ngoba uyasithanda, sicela usiphathise, uyasifikisa ekhaya. Ngegama lakho siyakhuleka, amen. Vela mvelinqa hangi noma ungaveza isandla sakhe ningizimu Afrika baba, hangi lonakele ilizwe lakho baba, welinkinga engapheli kudingeka wena baba, awuvele baba. Abesifazane babulawa njengey'ntuthane baba, bahlunyezwa bayahlwengulwa Nkosi, imisebenzi ayikho kulelizwe, nomhlaba ukho ezandleni zethu. Ehla baba, vela baba, noma wasala ususibamba ngesandla sakho, lifile lelizwe baba. Baba ulelizwe baba, konakele ulelizwe baba. Abantwana bahlonipha abazali,
benza abakuthandayo nemsebenza yikho indlala ibhokile baba sihambile saye endaweni enkulu safuna usizo